Man Latin wo ERC, excellent, honorable chance survivors. Abion ka cheko, abion ka warning, Acholi abroad, Acholi mawako, a core style man mauti kilo main, media to dano, is social media. Weko, core style man mauti kilo baba, media to dano, weko. Tit pachene don pe boru muram tit kwere. Kani chene dano man tie kichene. So sianta mai te kere o me repete iyo makita anone. Yari dene ini ka in dano ma chuni leng. Nyo dano ma wiye tiyo. Ini churu ngat la poya mo yao chiar ka yato dano. Isi social media. Ari dene ni ini churu la poya mo yao chiar ka yato dano isi social media. No in dano mai kwano. No in dano mai riek. No itie dano mai ipewa ki family. Dano ma penyang. Jomo kene tie magiti yomi politik. Mi yet. Ano ne pigyan mabe. Wana chwele kong wa yop kiet wa. Pio mero berga kaani ke ken wa ki yet. Muga ta ma penyawa wa giro. Ki le mugo marungu tika furna yamu ka gunyi ne pemet. Le mugo mo mer bedan po win. So antunya tika chwe maraja dida. Ikoma chwele mu kene. An machalo EFC. Excellent. Honorable chance survivors. Ka weka ngeo wu. Ka weka nyai kum wu. Budeno chan. An wundu tiki foot. Joman magiti yu meri kilo kwea mi yeri social media. Wundong utie ki foot. Ran anono bichere dogang wu ka chela chel. Ka ucher chikuro. Ka ucher chikuro. Wundu tiki chan. Wundu joman mu. Utiyu ki dano ya ki yet. Utiyu kilo kwea ya uya dano social media. Utiki chan. I oru lo. Utiki kech kum mo mateka rida. Utiyu ki chan mo matek. Tek mo. An joine ene gilu nego. Kore joine anone gilu nego. Merwa neno kichara dui. Ridene ini churu ngati mo la poya mo. Yao chat ka yet i social media. Mwana churi ma wako. Mwana churi ma wako. Na cha chene ma wono tika tine ne. Tieme wake. Tieme wake. Bot a churi mo kene. Ado ngene jim ne laka ke bian. Ko ene watiki lungi chera. Oberi charo nyono lera. Wang mai wako nyono ne. Ka wundu tawane wundu ti lung. Paka la benaga. Choko. Ku wuti kamaraj. An kapo giro la koristel umane anone. Michulo dan mi yer social media. Chale tiano. Kapo giro. Po bero yod boru. Amera minu machalo tam. Kao neo loka in merwe log boro. Tie. Sio yango. Kwege. Dea pai pai. Kao tam meri ni log. Maana log eni log main. Choko. Uno tiki tiran i oruo lo. Tuye ki pero ma dir rida. O mero chak me koko mero juyi. Piando kelu tiran no. En wun jo man magiti kwedu mi yato dano. Kira bere anone peluen wu. Ane pe wo bere be yot boru. Jemene weng pe wo bere yot. Bot site. Boru weng. Jemene pe wo bere yot. Wana chuli pingo wan wa lanye kita eni. Wa chupe keke anwa kita eni. Liik. Kano ko ripe. Tamu bere chel. Kao luenye la kara chel. Uno be. Man ko bere chane. Uyeto keke nu maraja dita. Kile mugu mabe pi winye. Ti eni dan ma witi. Chibe wey kwano. Chibe wey dan ma witi yu. So this time. Abe bien a phone wu. This time abe bien a phone wu. Mabaya rida.
an machal EXC excellent honorable chance survivors abiana phone wo lemmi charo lemmi apoya kurte me na chalo unu tem wa ke gang kore yer kireni walu tinu be yeta kita eno ni bo nano e gino mo me be gen manya biya chara do luoni business logo pe biya chara woni anyimet ye anopuno anyim unu poya mane mo ke tika tikweru me yere social media uko yan jemu wen ne an piara ngwan wi achele tie jemu wen tike karne Muna chula broad mugo mau tika tiki jo mu kene mi yere social media anu tika lor yo pa jo mu kene tika lock en ko pa jo mu kene tika tayalo tika pa jo mu kene yo maraj utawa ne no la poya mo mero ti kwere wala chwech before to pian wa guy Uganda kan onano jo mu kene tie ma tika ti kwedge mi yeto duwerege ano ne tika tayalo ko ni kamaraj ni tamne lugi dano ma in ne yer ma ke ti kwer in ne ma ke ti kwer ni ita lugi dano ma yer ni mo dano ene wen twin giti achel di mar match ma yer da so ana be dugu kilok strong word lok mo matera da luani ESC excellent honorable chance survivors what me poro umete ugum poro was mamega